ese wabuze icyatumye umwuka wongera gushyuha bidasanzwe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu masaha make ashize? Ijambo rimwe, isabukuru imwe n'ubutumwa bukaze bwateje inkubiri ya diplomasi idasanzwe. Ibintu byahinduye isura, intambara y'amagambo irarimbanyije ndetse n'amasezerano y'amahoro ya Washington ari mu marembera. Mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Pilot News TV, aho mudukurikiye hirya no hino ku isi. Uyu munsi twabateguriye isesengura ryimbitse ku makuru ashyushye agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Turarebera hamwe uburyo umuhango wo kwibuka abiciwe Gatumba wahindutse ikibuga cy'intambara yeruye y'amagambo hagati y'abayobozi bakuru b'u Rwanda na Kongo ndetse n'icy'umuryango w'abanyamurenge ubivugaho. Guma nanjye rero kuko iyi nkuru igiye kugufasha kumva neza ishusho nyayo y'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere ko dutangira, babanza wumve gato iki kiganiro mu masegonda cyangwa iminota mike cyane. Nibyo so kwirwanaho gusa niho ubundi bohore Kongo muri Rwanda bose ku Kongo ko ari yanyu muri abanyarwanda ariko banye Kongo biransetse yo mwita abanyamurenge n'umusozi ubwo se tunzi ubwo nzita abanyakagari muri abanyarwanda ariko banye Kongo nkuko hari abanyarwanda muri murenge muri iyo plateau yanyu, abanyarwanda muri Masisi, abanyarwanda muri Rucuro, abanyarwanda muri ikiriya gice cya Uganda nabo biyita sinzi izina bihaye ngo batitwa abanyarwanda. Muri abanyarwanda byanga mwabereka muri abanyarwanda ariko abanyekongo Kongo ni yanyu, ntabwo muri numva birwa bavuga abanyamurenge muri abanyamurenge ko muri abanyarwanda nkanjye, ariko yewe uri mu Rwanda mwebwe muri Kongo. Niko byabaye igice kimwe kirimo. Eka wenda ntaza kuryoherwa n'ibyo ngibyo ndimo mbabwira kugira ngo ngende nkosora utuntu duke twagiye tuba hano ku ntuza, ariko hari n'akandi kantu gatoya wenda abaprofeseri bari barahanga abahanga mwabonye bose ko ari abahanga n'abadokiteri. Cyete wa mwana waruhari niyo batavuze ko ari dokiteri. Oya nibyo kandi nibyo bavugaga byari byiza, ariko nagira ngo n'iki kibazo bavuga ba Bantu ngo n'aba Inorotike cyangwa Hamiti n'ibindi bintu ba Bantu ndi stike no mudage wavuye iwawe araza ahera muri za Cameroon akumva bavuga mutu ajya muri South Africa arazamuka agera iwacu bikagarye nabigarukira burya Uganda no muri Kenya ho bigarukira ari ukuvuga kuko dufite indimi ni linguistique, dufite indimi zenda gusa, ntabwo ari rase yo kuvuga ngo hari umuntu uzanga afite amaraso amwe n'abandi. No, ni indimi zenda gusa. Wenda ibyo biranashoboka kuko niba ari indimi zenda gusa nunse we munyamurenge uvuga iki? Nuvuga Ikinyarwanda. Ikinyarwanda rurimo iki? Sirangi Bantu nirange na Nirotike. Uba muri Nirotike ite? Kuko na ibyo bituruka kuri bya binini reka tugira n'ingorane. Ubwo batwita abahamiti, muzi aho bituruka abahamiti. Bibiliya dore bamusenyera biyigisha. Muzi umuntu witwa Noah, mujye musoma muri Bibiliya uzumva aba madini n'abandi babarokore n'abandi bakubwira ngo nabakurambire bacu. Abraham mukurambire wawe ariko mukurambire wawe ariko ko ari Kanyarwanda. Abraham no mukurambire w'Abayahudi n'Abarabu. Mukurambire w'Abayahudi n'Abarabu wanjye ni Kanyarwanda ntaho bihuriye. Ariko tuvuge Nowa ngo yigeze kugira ingorane sinzi aho yarari, abanza yaranyewe akayoga ka divayi arasinda araryama arisinzira. Umwana we w'umuhungu mukuru aje kumureba abona se araho bivuga muri Bibiliya aramuseka aseka se kuko yambaye ubusa.
Reka dutangire mu mizi y'iki kibazo. Byose byabaye mu gihe hibukwaga imyaka 22 ishize habaye ubwicanyi ndengakamere mu nkambi y'impunzi ya Gatumba. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki kibazo, reka dusubire inyuma gato mu mateka. Hari tariki ya 13 Kanama 2004 ubwo abagizi ba nabi bitwaje intwaro bagabaga igitero mu nkambi y'impunzi y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR i Gatumba. Burasirazuba bw'u Burundi. Iyi nkambi yari irimo impunzi z'abanyekongo zari zahunze urugomo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri iki gitero impunzi z'abanyamurenge zigera ku 136 ahanini zigizwe n'abagore n'abana zishurwa gashinyaguro, mu gihe abandi 108 bakomeretse bikomeye. Iperereza ryakozwe n'umuryango w'abibumbye UN ryagaragaje ko izi nzirakarengane zishwe zizira gusa ubwoko bwazo. Iri perereza kandi ryashyize mu majwi imitwe irimo Paripehutu, FNL, FDLR, ibice bimwe by'ingabo za FARDC ndetse n'imitwe ya Mayimayi. Ndetse abayobozi ba Paripehutu, FNL baje kwigamba ubwicanyi mu bitangazamakuru. Nyuma y'imyaka 22 gusa nta rubanza na rumwe ruraba ngo ababigizemo uruhare baryozwe ibyo bakoze, ibintu bituma abacitse ku icumu n'imiryango yabishwe bakomeza gutakambira ubutabera. Kuri uyu wa kane tariki ya 13 Kanama mu mujyi wa Kigali habaye umuhango wo kwibuka izi nzirakarengane. Muri uyu muhango Tito Rutaremara, umunyapolitiki w'inararibonye akaba n'umuyobozi w'inama ngishwanama y'inararibonye z'u Rwanda, yafashe ijambo rikomeye cyane ryaje guhindura isura y'ikibazo cyose. Rutaremara yavuze ko ku Burundi bwarananiwe kohereza imbere y'ubutabera abishe abanyamurenge Gatumba. Byumvikana neza iyo urebye uburyo iki gihugu cyanze guhana cyangwa kohereza mu Rwanda abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bari bahungiyeyo. Mu magambo ye, Rutaremara yibukije ko abarundi bari mu Rwanda mu gihe cya jenoside bishoye mu bwicanyi mu bice bitandukanye by'igihugu mbere yuko basubira mu Burundi. Yavuze ko u Rwanda rwahaye leta y'u Burundi intonde ziriho amazina y'abakekwa babarirwa mu magana basaba ko bakurikiranwa, ariko Burundi buranga. Yagize ati, mwibaza igihe muzabonera ubutabera ku bwicanyi bwa Gatumba. Abarundi bakoze jenoside hano mu Rwanda, bisha abantu Gatsibo, mu Bugesera, mu ntara y'Amajyepfo na hano i Kigali, ariko twimwe ubutabera. Ariko icyateye impagarara kurusha ibindi ni inama Rutaremara yahaye urubyiruko rw'abanyekongo yabasabye kudategereza ubutabera buvuye mu mahanga cyangwa mu bihugu by'abaturanyi. Yatanze urugero mu mateka y'u Rwanda avuga ko iyi ngabo za RPA inkotanyi zidatsinda urugamba rwo kubohora igihugu, jenoside yakorewe abatutsi itari kuzigera yemerwa cyangwa ngo ivugweho ahariho hose. Yagize ati, ubutabera ku banyamurenge batotejwe mu myaka yashize bushobora gusa gutangwa n'umuryango w'abanyamurenge ubwabo. Nimutsinda urugamba muzashobora guha icyubahiro abanyu babuze no gushaka ubutabera. Yongeyeho ko igisabwa ari uguhaguruka bakarwanira igihugu cyabo. Aya magambo ya Tito Rutaremara ntiyagumye mu Rwanda, yageze Kinshasa ateza inkubi y'umuyaga. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yifashishije urubuga rwa X yasohoye ubutumwa bukaze cyane. Muyaya yatangiriye ku kwemeza ko abanyamurenge atari abanyarwanda bo muri Kongo, ahubwo ko ari abanyekongo kimwe n'indi miryango yose igize igihugu cyabo. Mu magambo akomeye, Muyaya yibasiye Rutaremara amwita initi y'ibibi cyangwa initi y'ikibi ndetse n'ubwonko bwa FPR. Yamushinje ko yasuzuguye umunsi w'akababaro wagenewe kwibuka abanyamurenge biciwe i Gatumba akoresheje amagambo adakwiye. Icyakora Muyaya yagiye kure cyane, ashinja u Rwanda ibirego bikomeye. Yavuze ko kuba Rutaremara ahamagarira urubyiruko rw'abanyamurenge gufata intwaro barwanya igihugu cyabo byerekana uruhare rw'u Rwanda mu kavuyo kakomeje kuyogoza imisozi miremire n'ibindi bice bya Kongo. Muyaya akaba yakomeje ashinja u Rwanda guha intwaro no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro yise abana b'u Rwanda irimo M23 twirwaneho na Leta itabara.
yasoje avuga ko ayo magambo ya Rutaremara arayo kwamaganwa kandi ashyira mu majwi guverinoma y'u Rwanda yakoresheje agira ati bendele ekwiyate, bishatse kuvuga ngo ibendera ntirizagwa n'andi magambo akomeye yamagana icyo yise uburozi bushingiye ku moko poizo identitaire. Ntabwo byatwaye igihe kinini ngo Kigali isubize. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yorande Makoro nawe yagiye kuri X asubiza Patrick Muyaya yifashishije tag yise poizo Muyaya, uburozi bwa Muyaya. Makoro yashinje Muyaya kugoreka umunsi wo kwibuka inzirakarengane za Gatumba kawuhindura urubuga rwa propagande yo kurwanya u Rwanda. Makoro yibukije yihanangiriza k'abanyamurenge bishwe muri 2004 bishwe n'inshuti za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo z'Abarundi kandi ko abo bishwe bari abanyekongo. Makoro yakomeje avuga ko kwibuka izo nzirakarengane bitagomba kuba iturufu ya politike ya Kinshasa cyangwa ngo bibe impamvu yo kwerekana uburakari budafite ishingiro. Mu gihe Kinshasa ikomeje gutera inkunga umutwe wa FDLR n'indi mitwe yasize ikoze jenoside ikorera ku butaka bwa Kongo nta nkomyi, ibintu binyuranyije n'amasezerano y'amahoro ya Washington, Makoro yashimangiye ko guhisha no kuyobya abarangamutima ku masoko nyayo y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari byo kwitwa gukoresha ibintu mu nyungu za politike cyangwa instrumentalization. Mu gihugu byombi byarimo biterana amagambo wari witezwe cyane ni nyirubwite umuryango w'abanyamurenge bavugwaho. Ku itariki ya 15 Kanama 2026 i Edmonton muri Canada, ihuriro ry'imiryango y'abanyamurenge rizwi nka Coordination de Mutualité Banyamurenge Gakondo ryasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizweho umukono na perezida wayo Maître Oscar Niyongabo Buzi. Iri tangazo ryaje ryamagana ryivuye inyuma amagambo ya Tito Rutaremara. Muri iri tangazo Gakondo yavuze ko yamaganye yivuye inyuma amagambo y'uburozi kandi akongeza urugomo yavuzwe na Rutaremara asaba urubyiruko rw'abanyamurenge gufata intwaro bakarwanya leta ya Kongo. Gakondo nk'abantu baba bamaze kumenyerwa nka Harutugara yagaragaje impungenge zikomeye cyane z'uko ubu busabe buvuye ku muntu ukomeye nka Rutaremara ugeze kuba senateri, umuvunyi mukuru, akaba n'umwe mu bashinze FPR, bityo akaba atari umuntu usanzwe. Bamaganye cyane igitekerezo cy'uko gukoresha intwaro ari bwo buryo bwonyine bwo kubona ubutabera. Bavuga ko ibi ari ugushishikariza urubyiruko gukomeza intambara mu gihe hari ingufu za diplomasi ziri gushyirwaho ngo intambara ihagarare mu burasirazuba bwa Kongo. Gakondo kandi yanenze Rutaremara kuba yarise abanyamurenge Banyarwanda di Congo. Abanyarwanda bo muri Kongo bavuga ko ibi biteza urujijo ku bwene gihugu bwabo bwa Kongo kandi bikabashora mu mikorere ya politiki na gisirikare by'amahanga. Gakondo yaboneyeho kwibutsa ko guhamagarira abantu gufata intwaro binyuranyije n'amasezerano y'amahoro ya Washington agamije guhagarika imirwano n'ubushyamirane. Basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA nk'umuhuza muri ubu buryo bwa Washington gukurikirana by'umwihariko abantu bose babangamira amahoro. Basoje basaba amahanga gufata ingamba zikomeye kugira ngo ingabo z'u Rwanda zive ku butaka bwa Kongo ndetse hanahagarikwe inkunga yayo yose ihabwa imitwe ya AFC mu Ventura twirwaneho MLDP. Ubahiriza amasezerano ya Doha na ya Washington. Bashimangiye ko abanyamurenge ari abanyekongo kandi ku mutekano n'ubutabera byabo bigomba kubakirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari mu ntambara yo kurwanya igihugu cyabo. Bibutse ko uyu muryango ari agatsiko k'abantu bake barwanya abanyamurenge ubwabo. Ngira ngo murabizi ko hari abo bita utugara ndetse bakaba barwanya twirwaneho, bakaba barwanya imbaraga zose zikomeje gushyirwaho kugira ngo ibitero bikomeje kwica abanyamurenge bihagarare, na cyane ko abari bo bigeze no kujya guhura na perezida Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ngo berekane ko babayeho neza batari kwicwa mu gihe imiryango yabo yose yashiriye ku icumu n'indege ndetse na drones zituruka Kinshasa ni Burundi.
uko rero niko diplomasi yo mu karere k'ibiyaga bigari ikomeje kuba isibaniro ry'amagambo ashariye n'amateka adasibangana. Umuhango wagombaga kuba wo kwibuka no gusabira inzirakarengane wavuyemo intambara y'amagambo ihuza amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubwicanyi bwa Gatuma mu Burundi n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ese amagambo azagira izihe ngaruka kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington? Ese abaturage b'abanyamurenge bakomeje kwicirwa no gutakaza ibyabo bazabona ubutabera ryari kandi gute? N'ibibazo bikomeje kwibazwa n'inzobere muri politike y'akarere. Mwe mukurikiye iyi nkuru se mubona ibi bintu biri kwerekeza he? Igitekerezo cyanyu ni ingenzi cyane, mujye mubidusangiza ibitekerezo byanyu muri comment hasi. Niba ukunze ubu busesenguzi bwacu bwimbitse kandi like, ukore subscribe ndetse usangiza abandi video kugira ngo nabo bamenye ukuri ko biri kubera mu karere kacu. Turongera kubonana mu yindi nkuru kandi ndagushimiye cyane kuba ubanye natwe kugeza ku musozo.